Урматтуу окурмандар, кийинчерээк байкап жүрөсүңөр, мен периодически жума сайын эми 70 жылда эсимен калбай турган интересный, абдан интересный. Силер үчүн, мен үчүн да кыйналган, кысталган, кубанган күндөрүм көп болду. Ушул күнгө чейин унутпайм. Эми ошолорду периодически менин балам Сопой Иван профессор, таланттуу балдарымдын бири, азыр профессор, бизде кафедра госпитальный хирургиянын башчысы, өсүп өнүп келген жакшы хирургтардын балдарымдын бири. Мына ушул бала периодически бере баштады. Муну бере баштаганын себеби, мен эми көптү көрбөдүм. 70 жыл ушунча операция деп айтып жүрбөйүнбү? Ушу кийинки муундарга, айрыкча медицинский врач болом деген студенттерге ушу менин айтып бергендерим барлыгы анча-мынча болсо дагы, мугалим катары, ага катарында анча-мынча болсо дагы жардам болот го, урок болот го, иштегенде жашасында бир пример болуп кете калат го деген ой менен мен ушу Андрей Яковлевичти берип атабыз. Эми бүгүнкү айтайын дегеним, ординатурага калдым демедимби? 3 жылга. 3 жылга ординатурада эми баягы практически окутат. 3 жылдын ичинде планыбызда бар. Ушул күнгө чейин 3 жылдын ичинде 2 ай бир районго барып, хирург жок районго барып, самостоятельно иштеп келүүгө жиберет. Самостоятельно иштеп үйрөнүп келсин деп жиберет да. Ошо кышында январь айы болсо керек, ординатурада жүргөн Мамбет деген, менин бүткөн Букамбет, Андросов Николай деген ушу үчөөбүздөн райондорго жиберди. Мен ушу түп районго попадать эттим да. Түп район эми баягы ар бери үйгө барып байка келгенде түптер алып өтчүбүз. Жалпысынан түптү билем, основном жерде 90-100% орустар эмес, каколдор жашачу. Эми алар жашаган окмуш болчу. Ошол жерге Караколго байки канат самолет менен жеткизип таштады. Ал убакта суук деген укмуш эле. Кар ушу мен билгенден белге чейин түшчү. Анан Караколго түшүрүп салды. 4 күн Каракол менен түптүн ортосу бир 25-30 километр жол жок деди. Жол бүтөлгөн, карга көм салды. 4 күнү Караколдо жүрбөдүм. Таныштар анамдар анчам чактан барын түгөндү. 4 күндөн жол ачылды деп, анда пассажирский машина жок, грузовой машина түшүп алып, ошону эсимен калбайт. Аппак эле тоонун ичинде, түнөлдүн ичинде бараткандай болдук да. Эми кардын чоңдугу. Түпкө жеттик, больницада биринчи барышым. Больница эски экен, баягы илгери царский Россияда салынган больница экен. Баягы Карагайдан аштап, ошондон жасаптыр. Азыркыдай условиясы жок. Туалет, суу, батарея деген жок, барлыгы короодо. Бардым, анда тыртыйып арыкмын, кийимдер анчайын жок. Бүткөнүмө 1,5 эле жыл болгондо. Хирургияны анчайын эле иштегесин билбейм. Мен барсам, Васильев деген главврач экен, мындай келди, солидный, красивый аял экен. Главврач да ошол экен, и хирург да ошол экен. Ал аял төрөп декретке чыгып, ошон үчүн хирург жок, анан менен жиберген экен. Барып жакшы принимать этти, этип сразу бир ставка хирург, жарым ставка детский врач, жарым ставка рентгенолог шайлап. Анан мен айттым, Антония Васильевна барыш керек. Мен хирургияны жакшы билем. Анан бу рентген, детскийди вообще билбедим. Мамбет деди, у нас нет врач. Нет, пустует. Ошон үчүн иштегин, одновременно ошолорду үйрөнөсүң деп койду, бүттү. Анан коросунда бир кичинекей отдельный салынган 2 комнаталык бир эски там бар экен. Ошону алып барып көрсөттү. Санитарка, сестраны алып барып, жууп тазалап, даярдап, ушул жерге жатасың деди. Койка коюп берди, печкасы бар экен. Башка иштеге койка, печка, анан бир темир кружка, бир тарелка, бир кашык. Бүттү. Журкан түшөк берди.
Больницаға хирургическое отделение барып, ештеңе жоқ. Оры жоқ, хирург жоқ деп жоқ. Операционный сестра бар екен, жас орыс қыз, анымен танышып, инструмент барын көрдім, емнесі бар екен. Ешкім келбейді, оры жоқ. Бәле болды, емне қылам деп ерігіп, жан талашы бөлі кетеп. Kiteptim barkın oşanda bildim. Kun tünde birinci yardımcı kitap eken oşanda işendimde. 3-4 gün akşam tüvendi. İştegen satırıp büt oğuzlar eken. Hiç kimde tanımayım rayonda. Hem sırada akça suraş, kökten köp жақсы görünmeye kaldı, kançıp süreyim. Anan ailem getip de tüp boyunca bir ıstala var eken. Hazır köpçülüğün öyle gireverişte Боранбай деген елге еркімізден чоң аталар батышап алған ошоның естелігі тұрады азыр. Ош жерде төп бойынша бір столовой бар екен. Ошоны таап алып бардым. Барып студенческий кейпіме қайра кирдим. Чай не кылам? Чай. Анан bir кусок нан. Ушуну ішіп ақырын шығып кетіп жүрдім. Ертең менен кечинде келіп. Anam bufet karmağın bir Kırgız gelin eken Tatnakay. Esimde kalgını çaçı jel okmuş, kaltekte, kalın, kapkara. Esimdeki esimde murdunun bu sol жағында kara meği var eken, krasiv el. Anan 3 gün erteli geç barmış çay, nan içip çıkıp öten. 4-cü günü varsam öyle şu gelin, borç 2 katile alıp geldi. Ona men ayttım ki yok. Men bunday jakas kılgan jagalam kimge alып keldiniz desem, men sizge alып keldim dedi. Emne kaydan bildiniz? Men açıkka keldim. Desem, tüptün elim men 5 kolday tanıyım dedi. Siz жаңы kelgen jigit ekesiz, sizni tanımaydı ekem, uşuma karaganda больницага хирург болып келди деп uqdum. Ona nem üçün çay menен nan içip edip dep taң kalıp, anan hem geçirip koyamız, men berip turayın. Yok dedim, men kursağımı açpayım, jönüne gelip atam dedim. Yok, 4-cü günü gelsem dağı oşanıp kaldı. Anan şunday mınday tikteşe kalsağını, men başından gözü жақсы көрем деп жүрбейм be. Tigi gelin, gözün karan, ökövüzde momентальная любовь, suyup ayda bala kaldı da, Ondan tamaşalap, öyle жақсы болып қалдық. Ошол келin meni azirem ayta versem болады. 95 kez çıktım oraya. Ошону менен любовь. Men maqtanıp koyayım. Mende ошол birinci günden tartıp iyilik хирургиядан болды. Хирургия işim жақсы ketdi. Ekinçiden men kızlar menen жүргөн успех болды. Men maqtanıp koyğaным Uşu bir dağı kızdı, men küçüke salıp görgön emesmін, zorduqta. Nabarot, uşu жағынан men de uspek bola başladı. Onun, oşo Галия bolçu, emadır bar mı жоқ mu bilmem, uşunday жақсы көрüp kaldım. Anan 5-ci günü ko, oğrular жоқ, erigip, erteң menen priнимать etip olam, poliklinikadan analini okuyum. Anam bir günü alıp geldi, bir çanağa salgan kol çana, anda karıç, 3 zıngıyan oruz, yaş ayallar alıp geldi, emne desem, enemiz dedi. Bu enemiz, şul үйден çuğunka kaynap atkan çuğun kötörem dep jığılıp ketip, oşa ısık su töşünen aldı, töşün emçegim butum büt kuyguzup kettirdi. Emalar bilbeydi. Adegende sıra kamır yaptık. Andayın bir ayıttı ay, çiğke kartışken talqalap baskıladı, anı yaptık deydi. 3-cü yılından keyin kamır, yankı kartışka, 3-cü yılı ayıttı, uydun ısık boğum baskıladı. Sıra düşün, mundaydı men görmegen canım, ajok dep uqşumum, munday хирург alып görsem, bir jönelever eski platama жаңы şeşip korap alıp geliptir. Anı şeşsem birey degen kalıp. Жабышқан бар тұрат.
анын арты тиги териси ириңдей баштаптыр. Температура кыйнала баштаганда хирург келди ана мага. Эми мындайды биринчи көрүшүм ошо простыны ачып тиги мачты алсам тиги бок-соктон де көрүнбөйт. Укмуш. Анан мен аны жууп тазалаш керек. Бир эле кранынан ысык суу жок. Кранды операцион сестраны чакырып отунду өзүм жактым. Эми мен жумушка физически көнгөм айылда. Отунду баталеталыклап экөөлөп жагып, титанды тез эле ысыттык. Ваннага толтуруп кемпирди салдык эле. Кемпир бат эле көрүнбөй калды. Бай кирден. Баткак бок-согу менен. Андан перчатка жак. Өз колум менен ошону сыйрып, барын тазалап деп кемпир көрүнбөй калды кирди. Аны агызып, кайра ысытып, экинчи ваннага суук да, ушундай суук. Кемпир калчылдап, өлүп баратат, титиреп. Ошондо эле кичине мейим бар экен, сесир айтты ушо, принеси 150 грамм спирт деди. Чуркап барып алып келди, ал түшүнбөдүк. Мен сразу тек крандан 50 грамм ысык суу кошуп туруп, 200 грамм стаканды бабушка, выпейте эти лекарства десем, кемпир тартып жиберди. Анан экинчи ваннага аны дагы жууп атам. Тиги спирт действие ете баштады, анан кемпир ырдай баштабады. Созолонуп ырдай баштады, ойбой. Арактын пайдасы. Оорусун басат. Биринчи. Жа бизге көп эле атылып, сайылып, кыйналып келет. 90% арак выпьешь масы. Ошол спасайт. Арак бай оорусун басат, көп кыйналбайт. Кемпир ырдап кирбеди. Анан жууп тазалагандан кийин кыпкызыл жара болуп чыкты. Эми больницада аптек. Ажоктун бир дагы дарысы жок. Мазанам деген понятие жок. Анан ошондо айттым, эмне бар десе, рыбыч, алып кел деп, ошондон бир бутылка алып келип, 4 слой марлы ошо рыбычы чылап, бүт ошо ранасын барын жаап, анын үстүнө дагы марлы, анан кичине кебезден эметтирип байлап салдык. Байлап анан палатага алып калып жаткыздым. Баягы спирттин действиеси кемпир сразу уйкуга кетти. Уктап калды. Кудайлан сесирге айттым, мына бизде айттым, абдан тяжелый эле. Анан кечинде үйгө келдим, ачкам сразу эле китеп. Атлас хирургия барын Кудай жалап алып алгам. Ошондо ажокту таап окудум. Ажокту. Мен балдарыма айтып жүрбөйм. Күндүз эмнени көрсөң, ошону түшүнбөсөң, ошо замат ошол китептен таап окусаң, бул 100% пайдасын берет. Анан окусам бир дары жок, аптека район эчтеке жок. Анан шырыбыйжы 3 күнү тим байлабай коюш керек. Кечинде саат 10-да ары карап эле жанталашып окуп атсам, бир 3 баягы орус аял кирип келди, кыздары. Мен чочуп кеттим. Что случилось? Кечеки биздин энебиз эле кантип калды. Дейт, вы сами виноваты. Почему так лечите? Так запущено, ушундай жаман кылгансыңар. Тяжелый. Ошон сине карап коюш. А я же что делал? Я круглую сутки кемпирди карап атпайм. Анан, вы давайте приходите туда, завтра узнаете деп кетирип жибердим. Анан карасам эле эшиктин астына бир сумка жатат. Унутуп калган экен, чапанын бутун кие коюп, эшик аппак кар. Машина эчтеке жок. Көчөнүн башы көрүнүп турчу. Ай жарык, чуркадым, бир табузап кыйкырдым. Вы сумку свои забыл. Это вам деп коюп счетен качты. Опейден. Кайра келип, коюп, эмандайды биринчи көрүшүм. Анан жаттырып, светти өчүрүп туруп карадым. Эмне бар экен? Карасам 30 жумурка. 30 эсимен калбайт. Бир өрдөктүн эти. Анан байылгерки чоң акчалардан 300 сом салып койдум. Опей, корктум. Булар мени сынап келген экен. Болбосо анан бирини ичип алсам, кемпир өлүп калса, булар жалып мени жайлайт экен деп кайра ордуна коюп койдум. Анан эманда взятка дегенди укканды билбейм. Анан жатып ачкам.
Kitapta okuy alбай койдум. İçim тигилерди көрүп içim açкалык курулдай баштады. Анан туруп светти өчүрбөй туруп. Кружка барыз. Ошогон суу печканын үстүнө коюп, 3 жумуртканы салып туруп, караңыз жеп алдым. Жеп алдым. Эми бирдеме 3 жумуртканы таап берермин. Анан эртеси эсимден кемпир кетпей калды. Эми башынан көнгөнбүз, таң электе чуркап кемпирге жеттим. Түрүп экен өлдү деп. Чуркап кирсем кемпир зыңгыйып жакшы болуп калыптыр. Сынок, спасибо, я хорошо чувствую. Температура түшүп, жакшы болуп калыптыр. Опей деп, эми албай колхоз иштеп, здоровый кемпир экен. Ай разы болуп чыктым. Кудай жалгамынан ошо ачкалыктан кутулуп, жумурткасын өрдөгүн полностью жеп алдым. 300 сомун алып алдым. Анан ошо кемпир ток отол балыкты май менен аяктырдым. Башка эчтеке жок. Ошону мен айтып туруп, айгып кетти. Айгып кетти, разы болуп кетишти. Андан кийин ошол да бир күнү эми колум кычып турат, бир оорулар келсе экен. Саат түнкү 1-лерде тургузду. Оораны алып келди деп. Чуркап келсем, Сарбулактан чана менен алып келиптир. Чүмкөгөн жаш келин. Эми ошо бечараны алар Прижевалска алып барчу экен. Прижевалска алып барса, теперь у вас свой хирург есть, идите обратно деп кууп жиберди. Эми түп менен Прижевалдын ортосу 20-30 суук. Адамдын жанынын бектигин ошондо билдим де. Ошо калып барып кайра алып келип атты. Көрсөм жаш келин экен, куп-ку, сүйлөй элбейт. Тамыр араң эле соголот. Курсагы көпкөн ооруп турат. Анан сездим, давлениеси низкий абды. Түшүнбөйм эмне. Бирок мээмде турат, ичинен бир жеринен кан агып атат го деп. Анан кан агат болот, же таяк жебедин. Сурадым, күйөөң сабаган жок? Жок дейт. Суу чайны жыгылган жок? Жок дейт. Магазинчи болуп иштейт экен. Анан ошо биздеми баягы диагнозун точно билбесек айтчы. Пробный диагностический лаборатория. Açıp durup tababız da. İçini açsam толтыраган. Кайсактан чыгып атырын түшүнгөн жок. Каным барын тазалап атам. Шаш барын тазалап. Эми ошол кан аккан жерди табыш керек. Ошо барын текшерип карасам, ошо жатып кеткен, я турба деп, ошогон боюнан бүт турба да бүтүп калат да. Жатың эмес турба. А тиги бала өсөзөмат, ичке турба көтөрө албай жарылып кетет. Ошондон страшный кровотечение болот. Ал только хирургия болсо кровотечение өлүп калат. Анан шууп тазалап атканда окончательно ичиген баягы плод кичинекей баласы. Ошону таап алдым. Ошондо түшүндүм, бул неме кичинекей турбасын таап тешилген экен, аны сразу байлап токтотуп, эми дары деген жок. Андайда пустой, агып бүткөн. Бизде эми колдон сразу 1-2 литр кан куюп жиберишкен. Азыр эми кровозаменитель көп, анан глюкоза, жидкость, физиологический. Эми район боюнча глюкоза 40%, 5%, физиология ушул үчөөнөн башка эчтеке жок. Анан бай кыйналып барат, подмешанный средство. Кыйналып наркоз дегенди билбейбиз, анда масочный наркоз дейчи. Эфир менен коюп мурдуна маска коюшун тамчылап. Мен кыйкырып атпайм сестраларым. Вы наладьте быстро капельницы внутрь беріңіз. Десем барын түн ішінде барын чоғыл. Старшая сестра береден келіп шыбырайт. А что такое капельница? А мы никогда не делали. Вы когда кончите, нам покажите ведь. Стоп. Ойланып қалдым. Ойланып эле. А что такое капельница? Мен де билбейт экем. А бир жерде полтора год жүрүп, ошону билбет. Эми бул өтө ответственный, жооптуу манипуляция. Жабону турганда кан барын ошо система аркылуу коебуз. Андан жаңылыш туура эмес запроводить этип атсак, ошону менен же бир капель воздух кирип кетсе моментально өлөт.
Dep oylanıp kaldım. Men de bilbeyim. Bu yeteğinde önen çıkıp durup ayttım. Akaz yatı özüne. Dep sırosunu. Ertеңde bir seslerden karakolga жибербедик. Быстрый езди. Только научись капельницы. Ошақтан үйреніп келенен жасай баштады. Анан ошол аял, аял деген байкуш. Аял деген байкушта. Не деген азапты. Айрыкча кан кеткенден оңой менен өлбөйт. Канча кан кетсе тырышып, ошол кайра заменитель куюлуп кетет, тирилип кетет да. Мунун себеби кийин түшүндүм. Ай сайын менструация этеккире келет. Анан төрөгөндө кан кетет. Ошон үчүн организм көнүп калат экенде, көнүп кан тирейт экен. Ошол аял эми кан жок, сууну куюп отуруп ошондон айыгып кетти, сууну куюп. Эми ошол экинчи күнү приемда ооруларды көрүп атсам, ошо приемдун маңдайында кичинекей мен жаткан үй бар. Bir çana gelip öyle, bir jigit, müşok, yaşık da birden düşürüyordu. Ana ben tereden açıp kıykırdım. Al bu balisanı sıkılat emez, acerde men jatam. Emine düşürüyordasın. Ağır da koydu. Düşürüp bitiyor ama girbeydi. Girip ayttı, men jankı siz jasagan ayaldın güyösüm dedi. Ökötön magazinde Sarbulak'ta şey degen, emne geldin desem, bileyin dep koy. Emne düşürüp atasın, emne жаңылып kaldım desem. Yok, hani men siz kap geldim deyip, dep taң kaldım. Anan bitkende uyga bardım, barıp karadım. Emne oldu. Bir mişok un, bir yaşık yumurtka, bir yaşık vino, ve Исекульский, черный смород деген. Емош ал укмуш эле, сок, густой сон. Bir yaşık pivo. Есім öyle oturup kaldım. Opey, hukmuş. Emanda bizatki degen bilmeyim dedi. O yanan bayakı stüdençika çarşılık, tırtıyı varıpmın. Kursağıman үйden dele toyalep boş. Ayda, apetitim jakşı, et salıp jumurtka, vino, pivodan kun tündürey. Tün içine jat, jaman koyakka urup koyup jatıp alışının sora verdim de. Opey dep jeldi, ukmuş bap kettim. Hani men tigi stologa barbay kalmadım. Barbay kaldım kursağımda. Ananca gayla gelmedim mi? Emne oldu siz, emne gelmeye kaldınız dedi. Ana men aytım, men oğuldum dedim, amday oğlu dedi. Emala köz, yok başlap kalgamız. Açıkını aytım bana. Kursağım toy dedim, barbayım sağa. Desem, kapı alıp, anayın özü gelip durdu oşa, gelin baykuş. Oşa ketkişeli bop oldu, giyindile, продолжать etten deyin. Уже unutuldu kaldı, bitti de. Anan oşol, gelin, oş su koyuvat, oşun ayaktırıp alvat. Oşol esimen kalbaydı. Ayal baykuş, oşu kan ketkenden oңоймен ölbeydi de. Oşon tuğmalı başladım. Anlayın, oşon dostumuz bir gün erteң saat 10'da звонить etti. Kurmen Sarbulak'ta. Men tüptün rayonun sotu olam. Atım, familiyam Kurakin. Aylanayın doktor Mehmet. Uyat balıp atım. Atım dışarı gelip ustağa takalatıp atıp, atım sekirip ketip, butum basıp alıp, but sınıp kaldı. Usta okurup bakırıp atat. Dep, men çana jibireyin aylanayın, tez gelip jerdim. Makul dedim jiberiniz. Al gelikçe siz türeköz gips anamından barın dayarlap koyduk. A biz bol üşşey, işpiriz barını alıp, çanası tez ele geldik, jetip bardık. Barsa ustanın alıp toltura kış. Kirip, ukol jasap, iki zor jigitten amamday butun tarttırıp gips aldım. Em oşonda ele men bu Kastapap dep oңдоğунga şığım var bolç. Em bayakı tarttırıp, sыңa iki şoguten tizeden sınıp ketti. Oşonlığın tap bir-birine tuğra koysa, anda pişa, aygat, jakşı olup ketedi. Biz bolmuş, butun bunday koysunu ustaytı aylanayın orbay aldı. Gips alıp ayttım, bir ay şunu menen yatasız. Oğrusu basılgandayn kastel degen joktu.
Özünüz jasap alıp, akırından güç keltirip basa veriңiz dep düşündürüp çıktım. Çıksam koro toltura. Ayıldan da batili çoğulu kaladı eken, yüz turat, bir taatcan turat. Onday karasam, emi taң kaldığında bir kişiyle kıştın günü soğuk. Başında iki tumak turat. Ana ben çıkmay arı verip tiyak beyan karadım. Şuneli iki tumak. Anan gelip kuraken ya sol. Hem ya Kırgızça şunday suda evgen sonun işi. Ayttım. Aynen kadar. Tetik işim şunu iki tumak giyip dur. Hey Hasan. İki başlasın. Biri tüşlerdi çıkır. Rayonda büt bilgen kişi eken. Berkel desin. Tüş attan de öyle. Tüşürdü al tumağını desin. Tumağını alsa hemen bir yarım işlerdim de. Uqçum mındaydı görgönümüz. Şilisinin altında toçna kişinin başında onda opqol bileydi. O bir anda kolum kışıp durat da jasasam öyle dep durçum. Ana mınday tegrete karmap görsem yok. Yumşak. Bişyanı maydın opqol, жировой opqol dep koyuyoruz. Bulayma rak emes de bırakasın. Barın karmap gördüğümüz yok. Kolum kışıp. Ben ayttim, çarçınızı aldırıp mağa geliniz. Ben bunu jasa ayttıram desem, tigi menden ulurak kişi eken, yılmayıp gülüp koydu. Koy balam dedi, koy balam. Ben köbeli jerge baragam, özüm охотникмін. Keyin andan da çıqqamын. Hazır tok tüp-tüz qarap kaldım, moynumdu solga, onga buray albay kaldım, şun azabın. Ana men aytdım, gele veriniz, men ayttıram. Jo, yine koy. Mağam birinci aytып atasın, operasiya dep. Ananya kurak, nay? Emne жоқ deysin. Kırşayıp tüp-tüz qarap жүрüz. Hay, bu bala Frunzeden geldi. Özünün bilimine, güçüne işenip durup aytып atadi. Gördün mü? İki butu, iki söğüsünde öyle hazır ünü basılıp, ayıp kalın dep sayrap oturmayın. Var, erten var. Bu kişi işenip aytpay. Dese, göreyim dep ketip kaldı. Bu gelmeydi. Keyin iki günü kelgen yok. Gelmeye kalan eken dep. Anan üçüncü günü geldi. Şaşını aldırıp geliptir. Rayonda uporomolçun kapitan şunday sonuncu gidegen al tanışıp kalgan menime. Үйüne çıkır. Barsam meynesi var eken, ayalı, üç balası var eken. Anan tamağı seyirdiler, şeynesi ayttı. Beni birinci görüp atat. Men balam Balinsen jandan ötüp baratsam, al Hasan debeyt eken, bari ele iki başta Hasan dese biledi eken de. İki başta Hasan, Balinsen janında turuptur, geziktim dedi. Emne oldu, jaktı jürüsküsem, Mavreki aldırayın dep, жаңы doktor geliptir. Mama keyip degen uşul, alam dep, makul bolup jat. Koy, ölesің. Ay, bu vurdu. Talуу жер. Өлүп каласың окуй чыгыш кет. Жасатпа деп кет. Анан баласы бар да салыш кемпир айтып атпай, ой балам. Ал ур, талуу жер. Аны жасаган да жасаткан киши да оңбойт көп. Ой, жаманат окуп болот дейт. Деп кичине эсиме ой түштү. Баласы ушундай эрески кыйын жигит эле. Ай эне. Жөн бирдеме сүйлөй бересиң. Ал илгерки сен түшүнүң. Ал Мамбет азыр келип түшүнүп, колунан келерин билип туруп, жардам берейин деп. Жөн айта бересиң деп кагып койду. Бирок башымда калды ошо кемпирдин сөзү. Анан эки күндөн жасаган даярладым. Анда токуп подместенеси. Тегерете обезболие жасап, байскалпен тартсам, эми бул мойнундан жогу кан тамыр обеспечение екisi көп да. Ой, bir sasudaga отқан, ысплош қана бешті. Кемпірдің сөзі башымда тұрат, жүрегім түсіп қалды. Гүлейген емен, мұнтып қана бос сөйліп кетеді қос. Ошонда эле, бұл хирургтар кейін айтып жүрмейм бе? Смелый бол, решительный бол, қорқпағанда. Ушыл есіме түсе қалды, скальпенен тегереті. Бak güleygen olup kaldı, söğünüdü, şılbır. Platensimin bek basıp sesire koyuzeler, başka yardımcı yok. Bek basıp durdu, kan kovazbay, çetinen
tez ele tigip baylay başladım. Biroq köp kan ketip ketedi. Tigip patmez сознаниями көмкөрөсүнө жетет. Айтты, балам шарқырап эле суга койдук. Ал дары, эчтеке болбойт. Көзүңдү ачпай жугуп жат. Ошо тез тиктим, эми момундай эле. Ранасы чоң болуп калды. Бирок кровотечение токтоду. Анан байлап, анан тышынан киреликке муздак суу куюп туруп байлап, кроватка алып барып такап туруп жаткызып койдум. 2 саат ушундай былк этпей жатты. Бирок кан көп кетип калды. Атаң көрөйдү анан. Эми жанкы бу кан жоготкондон аялдар чыдамды. Агар эркектер жанкы келиндей каны кетип калса эчтеке кыла албайбыз. Өлүп калат, көтөрө албайт. Ай башмарды анделе ана мына куймуш бол. Кудай жалгап, ошол асан жакшы болуп аяп кетти. Бая жып жылма эчтеке жок. Жыргап калды. Ой, ошондон кийин түп боюнча кетти да. Менин атым кетти. 2 башты асанды жасаптыр. Анан ой, укмуш кетти, андан кийин эле прием толтура, хирургия толтура. Маған тиесіше жоғалып, хирургический орын бар элеге келе баштады. Мен ток хирургмун, башка билбейм деп айтышып еді. Барын отургузуп анан эмнең ооройт барын сурап көрөм. Анан справочник бар, дары-дармек, оорулар. Ушуларды карап туруп, болжолдоп туруп эле рецепт жазып бере берди. Бир жума ичесиң, бир жумадан кийин келип мага доложить этесиң. Мына адамдын ишеними укмушта. Агар ошол доктурга айткан киши ишенсе, ошон үчүн айтып жүрбөйбү. Доктурдун бир сөзү у, бир сөзү бал деп. Анан бир жумадан келип эле менин колум дөбөт. Баары эле колум айланайын, айыгып кеттим, жакшы болдум деп. Ошону менен укмуш, андан кийин операция көп жеги укмуштар жасадым. Андан кийин да бир оңоло түшкөнүм. Приемда өссем бір ауышқа кірді сапсайға. Суық, тон, тумақ, бір жап-жаш қызды чүнкі алып жетелеп кірді. Ауышқа сайрап кірді, төределе жақында, төрегенден кейін емчегі шосып, температура қиналып өтеді деді. Анам айтым, бұл қызыңыз бі, келініңіз бі, өз сөйлейді бі. Десе, деп күліп қойды, анан сразу сезе қойдым. Ай, бұл бөлек. Жоқ, ол менің аялым деді. Өпей деп еле озан қалып қалдым. Анан тышқа тұрдым, көрдім, емчегі мастит деп қояз. Төрегенден шошып, ириң толып кеттір. Аны сразу операция жасап, 2 жерінде ириңін ағызып, байлап, қайра ауышқасы жетелеп кетті. Температура қиынал күнігі, машина ештеңе жоқ. Ош ауышқасы жетелеп келеді, жетелеп кетеді. Анан бир жумадан оңол температурасы басылып, жакшы болуп калып, өзү келе баштады. Ана ошон сурадым, айнанай. Бу жоктон тиги 30-40 жаш улууш. Ай, мындан коркпай кантип тийдиң эле десем, ыйлап жиберди. Ыйлап жиберди. Агай, жетим кыз элем. Бул кишинин өңүн, сурун бир жумадан көрдүм дейт. А дегенде бир уй, бир мüşөк унга. Сүйлөшпөй эле сатып алыптыр. Бұл 30 жыл аялымен бала көрбөгөн киши. Анан şu бала көрөйүн şu жаш кызды алып алыптыр да, токолдук, амай токолдук. Анан ыйлап жиберди. Ошондон төрөптүр да, ошол абышкадан. Анан ошол келип кетип жүрдү, айыгып кеттен абышкасы районда райжип, завод жипсеры деген бар экен, ошонун директору экен. Сакал муртчан өзү казак экен. Бирок бая түптөсүп кыргыздай. Так сүйлөйт экен, анан ошол үйүнө чакырбады. Конокко чакырды, бас сүрсүгөн жылкынын этин салып, анан ошо складын көрсөттү. Жалаң карышкыр, түлкү, кой, ушундай тери чогултат экен. Анан бир жоргосу бар экен, бир бээси, бир аты турат. Анан айтып калды, Мамбет балам, колуң бош болса, кичине чарчаганда, бул жорго жакшы жорго. Мен түштөн кийин тогуп алып берип турайын, каалаган жаңа
жорға салдырып ес алып жүр деді. Рахмат, мақұл деді. Мен атты менен жақсы көршім. Бірақ кедейшілік тың атып меніп көрген емес. Ана алып келіп берді, саат 4-те жақсы ат екен, көрпеше, ер тоқымы жақсы. Ошондан меніп алған көрментіге шейін, балалық. Қыштың күні көрментіге шейін айдатып, қайра айдатып келеді. Жөнелі азырқының Волгасында жүрген оқымыш екен. Ой, жерға бөле қалдым. Күніге. Кейін Талды суға да бардым, ар жақта бар екен, мен жерім қарындашым тұрып шығып. Ошоныкына шейін күртік қарды жереді. Қыштың күні ошоң қарабай күніге. Мен үшін жер қалды. Отдықта жырғап қалдым. Ой, азырем ошол аралықта машинаменен Мерседеске салып албайынсы барбайтын. Барбайынды. Эм балалық жаштықта. Ошентіп 2 ай укмуш бір топ операциялар жасап жібердім. Анан күніге сирғалаң сұсын мұндай сазан алып келеді, өрдек, қаз алып келеді. Жөнелі сирға бөле қалдым. Анан 2 ай бітті. Ошентіп бастам ешкін деген. Еврей менімен біткен. Жандырос өкі келіп қалды. Аларды ординатор. Açıkada iştike yok. Мамбет, а где-то что-нибудь покупает, ну, яичко, есть это? Она мой ящик чумуртка, возьми сколько хочешь, а по сколько стоит? Это потом, я сказал, возьми, биржирно, возьми сколько хочешь, что стесняешь? Деп бердім, ой, анан кетерде мені жүріп космонавттай ұзатышпады. Космонавттай ұзатты. Анан келгенде bu Satürn'іктер. Үйдегі кемпірім соққан танымай қалды. Bir ayda 8 kilo семіріп келді. Bağışarçılık birinci sözünde жоғалды да. Анан ай сайын облыстанда. Облдырап Крещенкада зор орысылы. Ошол ай сайын Мединскқа сот көріп тұрады министерство. Қандай іштеп атқанда. Максимович келсем бетіме ушундай разы болды. Билбейм, Мамбет. Мені бір жөнлі бір ушунчалы ушонысыны көтеріп салдың, саған рахмат еле. Емне болды десем, Мединскта дала іштет дейді. Ким қайда іштеп атқан? Сені ушундай мақта дейді. Ошан сөзсам өле құрбылып шығал дейді профессор. Ал шығып өле, мана менің балам, менің ученикім, менің воспитателім де өле мақтанып кірді. Ана Максимович шығып, Анатолий Николаевич, а как вашего ординатора фамилия? Мамбет. Мамбетов емес, Мамакеев жөнінде сөз болып отпайды. Дес шошонда түсінді. Мен Мамакеев, а ты Мамбетов, Бұқамбетов. Өкөзді путить етеді тарды. Ой, Круглов ителеп алды дейді. Ой, Мамбетов. Ученый сөйтті, мені асмаға көтеріп салдың деп, шындай разы болды. Ошол, ошоны көріп қалмадым ба? Районда жақсы іштесең, жөнелі доғдырларды Құдайында әлі көреді. Құдайында. Ушындай сыйлай, тұрматтайды екен. Анан жөнелі басып жүре берсең, андан ештеңе шықпайды. Бұл ординатура жарымы біткенді. Болды ма же? Ошол бұл есімде қалғанын айтып атпайым ба? Жаманшылығын, жақшылығын, мындай әрекет қылсаң, ошон балдарыма айтып жүрбейм ба? Адам жеңбей тұрған ештеңе жоқ. Баяғы президент, азырғы президент, бірінші правительство бүткенде сүйлеген есімде қалды. Бұл абдан умный вейнгіш екен де. Ошонда айтты, бұл жолы іштегендер де состав правительства айтып. Бұл жолы іштегендер чарчағанды білбегендер іштейді. Телевизден көріп отырам. Моментально мен өзіме принимайын. Мен жашуағымда чарчап көргеніміз. Чарчағанды білчеміз. Ошон айтам мен, ким чарчабайды? Ким өзінің кесібін сүйсе, ошоны 90% хотя теоретически практически білсе, ал адам чарчабайды. Агар қалабаса, түшініп аз болса,
Andan eşlikке çıkпайт. Карайлап ушу уктап коюп жүрө берет сандан. Ошон үчүн мен эмнени айтып, мен только кийинки менин балдарыма, азыркы мединститутта окуган балдарыма эми лекция сайын айтам го муну. Ошонсу дагы мен башыман өткөн бирөөн дагы ушу күнгө, хотя 70 жыл өтүп баратпай, бирөөнү унутпайм. Ар дайым ушуларга айтып бергим келет, себеби ушу менин айтып бергендерим эми билген мен основной пример өзүм деле келтирип жүрбөйм. Ушул анча-мынча урок болсо, сабак болсо, иштеген ишине, турмушуна жардам бере турган болсо, анда мен өз милдетимди аткардым деп калам го. Ошон үчүн бая ординатура бүтүп, район кетип аткан балдар ар дайым айтам. Баштан өткөндөй барганда бир жылча акырын басып жүр. Жакшы сүйлөп жүр. Ооруларды көрүн, току колуңан келгенди, 5 колдо ишенсең ошондо жаса. Ошо барганда сени эл тааныбайт. Кокус бирөөнү өлтүрүп алсаң, эртеси эле кет дейм. Экинчи момент ал район билет. Ошондон тартып саган бирдей иш кайрылбайт. Сак болушундан деп ар дайым айтам. Ар дайым айтам. Эми бул опыт бар, жаман жакшыны көргөн киши, мен айтып отурам, ушунун баарын ушу кийинки муундарга, кийинки менин балдарыма айтып, эскертип, үйрөтүп кетип аракет кылып жүрөм мен. Ошон үчүн мына Андрей менин балам бул дагы бизал жумасына бир жолу интерн аркылуу силерге берип атат. Агер силерге жакса мени мындай башыман өткөндөрдү айтып атсам, мен 1 жыл керек. Ошончо китеп жазбадым. Мезгил же инсан, мунун баары бар. Ошол жагып калып, ошол 1 жыл газетке бүт печат дейт. 1 жыл радиодон бүт ушунун баарын чыгарды. Себеби көпчүлүккө жагып, мен айткандарым, жасаган иштерим жагып калыптыр. Жагып калыптыр. Ошон үчүн аман бололу. Эми 95 деген оңой эмес. Азыр менин ой тилегим, пандемия бүтүп калды, аны да баштан өткөздүк. Азыр менин оюм тирүү болгондой эмес. Илгери үмүт менен жашайт экен. Жакшылыгы. Эми мен октябрда 95 ошону манасын өткөзүп алсам, ошону ойлонуп калдым. Мына адамдан илгери үмүт деген айрылбайт экен. Илгери үмүт, жакшылык ушуну менен жашайт экен.